Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ubwo abakristo bose barekiri mu byishimo n'ibirori byo kwizihiza Pasika cyangwa se izuka rya Yesu Kristo, nibwo bakiriye inkuru y'akababaro y'urupfu rw'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, Papa Francis. Urupfu rwa Papa Francis rwatangajwe ku gitondo cyo kuwa mbere Pasika, hari ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa kane ku isaha ya saa 9:35, aho Karidinali Kevin Farrell yashyize hanze itangazo rivuga ko Papa yasubiye mu ngoro ya Data, shaka kuvuga ko nyine yitabye Imana. Karidinali Kevin Farrell yatangaje itangazo rivuga ku rupfu rwa Papa agira ati: "Nshuti bavandimwe n'umubabaro mwinshi, bibaye ngombwa ko mbatangariza urupfu rwa nyir'ubutungane Papa Francis. Nk'uko bisanzwe byose iyo umuntu apfuye habaho n'imihango yo gushyingura, gusa mbere y'uko ashyingurwa yasize avuze aho azashyingurwa. Uyu akaba ari umwihariko we kuko atazashyingurwa hamwe n'abamubanjirije." Inama y'abakaridinali yanzuye ko Papa Francis azashyingurwa muri Bazilika nkuru ya Bikira Mariya Mutagatifu nk'uko yabisabye akiri muzima, akaba azashyingurwa ku itariki ya 30 z'uku kwezi kwa kane. Abinyujije ku rubuga rwe rwa X, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko ubuyobozi bwa Papa Francis bwaranzwe no kwemera amateka ya Repubulika mu Rwanda, ibitangiro ry'umubano uhamye hagati ya Kiliziya Gatolika n'u Rwanda. President Paul Kagame agaragaza ko ari ijwi ry'ubunyampuhwe no kwishisha bugufi no guharanira ko isi isenyera umugozi umwe. Misa yo gusabira Papa Francis izasomerwa ku rubuga rwa Mutagatifu Petero saa 4 z'amanywa z'i Vatican, akaba ari nazo z'i Kigali. Byemejwe kandi ko azashyingurwa muri Bazilika nkuru ya Mutagatifu i Roma nk'uko yabisabye akiri muzima. Iyi Kiliziya i Roma iri mu ishusho rya Bikira Mariya, ngo Papa Francis yakundaga kubanza kuyikoreramo isengesho ribimburira urugendo yabaga ashaka gukora. Ni mu gihe abapapa bamubanjije bagiye bashyingurwa muri Bazilika y'i Vatican, ari naho hashyinguwe yasimbuye Papa Benedicto wa 16 witabye Imana mu kwezi kwa 12 hari mu mwaka wa 2022. Biteganyijwe ko mu bakaridinali Umutaliyani Giovanni Battista w'imyaka 91 y'amavuko ari uri uzayobora umuhango wo kumushyingura. Gusa mu gihe ataboneka ukazayoborwa n'umukurikira w'umunya-Argentine Karidinali Leonard w'imyaka 81. Ni mu gihe kandi abakristo Gatolika babarirwa mu bihumbi baturutse hirya no hino ku isi bakomeze kwerekeza i Vatican kuri Bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero mu kiriro cyo kuwa Papa witabye Imana icyubahiro. Kugeza ubu hari abayobozi bamaze gutangaza ko bazitabira umuhango wo kumuherekeza. Muri abo harimo Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, Perezida wa Amerika Donald Trump, hari kandi n'abandi ba perezida nka Perezida wa Argentine ari nacyo gihugu Papa Francis yakomokagamo. Nyuma y'uyu muhango wo kumuherekeza hazahita hakurikiraho igikorwa cyo gutora umusimbura. Itariki yo kumutoreraho ikazanzurwa mu nama y'abakaridinali iteganyijwe kuzabera i Vatican. Ariko ubu mu gihe iki gikorwa cyo gutora Papa mushya kitaraba, ubu Kiliziya Gatolika ku isi iyobowe n'inzibacyuho ya Karidinali Kevin Farrell ukomoka mu gihugu cya Ireland, akaba ari nawe watangaje urupfu rwa Papa Francis. Uyu akaba asanzwe kuri iyi mirimo ya Kiliziya i Roma. Igikorwa cyo gutora Karidinali mushya cyitabirwa n'abafite munsi y'imyaka 80 y'amavuko. Nta kwiyamamaza kw'abakandida kubaho, ahubwo abo bakaridinali bose bahurira mu nama bo ubwabo bakitoramo bapapa. Nyuma yo kubiganiraho no kubyemeranaho n'itora riba mu ibanga rikomeye, kuko nta wundi muntu utari muri abo bakaridinali uba wemerewe kwinjira muri iyo nama. Iyo igikorwa kirangiye udupapuro batoreyeho baradutwika. Iyo hazamutse umwotsi w'umukara bivuze ko nta papa uratorwa. Iyo umukandida umwe amaze kubona 2/3 by'amajwi ababaye Papa mushya, umuyobozi w'abakaridinali amuhamagara imbere akamubaza niba yemeye inshingano. Iyo asubije yego ahita ahitamo izina rya gishumba azakoresha. Icyo wamenya kugeza ubu nuko bari guhabwa amahirwe y'uko bazavamo Papa mushya ukurikira harimo umunyafurika. Wowe utarakanda subscribe yikore nonaha kugira ngo tuzacikwa n'amakuru yizewe kandi agezweho ku gihe.